Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko aho muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza, nako tubaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu muri aka kanya. Amakuru atugera muri aka kanya nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda, The New Times baragira bati babagore bagera kuri babiri, no kuvuga mukase ndetse n'umukozi wakoraga mu rugo rwaho umwana witwa Keza Ezi yiciwe cyangwa se yaje kugwa mu bijyanye n'ikidomoro nk'uko amakuru akomeje kugenda abivugwaho. Ati aba bagore baraza kugezwa imbere y'ubutabera ku nshuro ya mbere kuri wa kane, ati kugira ngo mu by'ukuri babazwe icyaha bakurikiranywe cyo kuba barashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rwa Elizi Akeza Rutiyomba, umwana w'imyaka igera kuri 5 waguye mu kidomoro. Akaba rero haciye ibyumweru bigera kuri 2 uyu mwana yitabye Imana. Nk'uko rero urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwagiye rubigarukaho, ruvuga yuko hari imwipereza ryakozwe n'uru rwego, bivuga yuko hari ibimenyetso mu by'ukuri byashingiyeho bituma aba bantu batabwa muri yombi, bigaragaza yuko hashobora kuba hari impamvu zumvikana zigaragara z'uko bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rwa Keza Elizi Rutiyomba, uyu mwana muto rero w'imyaka igera kuri 5 wabaje abanyarwanda benshi cyane ko yari umwana n'ubundi bari bakunze kugenda bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Instagram, aho yakunze kugenda asubiramo indirimbo zitandukanye ndetse harimo n'indirimbo ya Maivo ya Meddy cyangwa se Ngabo Medal. Uyu mwana rero yababaje abanyarwanda benshi cyane, ndetse bagiye banasaba ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko akwiye ubutabera, ati bazakora ibishoboka byose abo bantu batawe muri yombi bazagezwe imbere y'ubutabera kugira ngo hazamenyekane icyabakisha inyuma y'urupfu rwa Keza Elizi. Benshi bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mukase ashobora kuba ari we waba warishe agakana hanyuma akaza kukajugunya muri kiriya kidomoro kugira ngo mu by'ukuri icyaha kize kumuvaho. Ariko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukora iperereza, rusanga ari impamvu zumvikana zifatika zigaragaza ko hashobora kuba bariya abantu babyihishe inyuma, ari nayo mpamvu baje guhita batabwa muri yombi. Kuri wa kane rero baraza kugezwa imbere y'ubutabera. Tuzakomeza kujya tubikurikirana, tuzanabagezaho uko bizaba byifashe mu rukiko ku munsi w'ejo ku wa kane. Mu makuru yandi tukivuga kujyanye n'ubutabera, reka mbabwire yuko uwitwa Nsabimana Kalise wiyise Major Sankara yasabye urukiko rw'ubujurire kumushyiriramo imiyaga nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ni mu ijambo rero yafashe agaruka ku bintu byinshi cyane bitandukanye, avuga yuko hari n'abandi bantu bagiye bafatanya muri ya mutwe wa Mercedes FLN ariko bakaba bo batarigeze bagezwa imbere y'ubutabera. Ari nazo mpamvu rero yashingiye bavuga yuko nawe akwiriye gushyirirwamo imiyaga, akaba yagabanyirizwa igihe. Ati niba badashoboye ko bamurekura, atari ko byibuze wenda bamugabanyiriza igihe, cyane ko hari abandi bakoranye batigeze bagezwa imbere y'ubutabera. Nsabimana Kalise Sankara akaba yasabye urukiko rw'ubujurire kumworohereza nawe agahabwa igihano gito, kuko bamwe mu bo babanye mu mutwe w'iterabwoba FLN batigeze bagezwa mu nkiko. N'ubusabe yatanze mu iburanisha ry'ubujurire ry'urubanza ahuriyemo na Paul Rusesabagina n'abandi 19 bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba bakoze baba muri Mercedes FLN ndetse na FDLR FOCA. Urukiko rw'ubujurire rwakomeje iburanisha ryarwo kuri 26 Mutarama 2022 haburanwa ku ngingo yo kugabanyirizwa igihano kikajya munsi y'igito giteganyirijwe icyaha kubw'impamvu nyirushyacyaha. N'ingingo ireba abaregwa bagera kuri 12 barimo Nsabimana Kalise Sankara, Nizeyimana Marc, Nikuzwe Simeon, Nabanganyimana Joseph, Nirora Marcel, Iyamuremye Emmanuel, Nsengimana Herman, Kwitonda André, Shimimana Emmanuel, Ndagijimana Jean Chrétien, Hakizimana Theogene ndetse na Mukandutiye Angelina. Ubushinjacyaha bwavuze ko Sankara yahamijwe n'urukiko rukuru ibyaha 5 byakozwe mu buryo bw'impurirane mbonezamugambi, byakozwe mu mugambi umwe w'iterabwoba. Bwasobanuye ko urukiko rukuru rwashingiye ku ngingo ya 62 n'iya 60 z'itegeko nimero 68 agakoneka 18 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, rugahanisha Major Sankara igifungo cy'imyaka igera kuri 20 nk'uko yagiye abigarukaho. Bagaragaje ko icyo gihano kinyuranyije n'igifungo cy'imyaka 25 cyateganyijwe n'itegeko ryavuzwe haruguru mu ngingo yaryo 60, mu gihe kandi hari impamvu nyirashyacyaha ku cyaha cyari cyaburanishijwe igihano cya burundu. Ubushinjacyaha busanga kumuburanisha igifungo cy'imyaka 20 aho kuba 25 umucamanza atemerewe kujya munsi. Urukiko rukuru rwashingiye ku kuba Sankara yaremeye ibyaha aregwa kuva mu iperereza kugeza aburanishijwe mu mizi, akanafasha kandi ubutabera atanga amakuru yafashije mu iperereza. Hari no kuba rero ari ubwa mbere yarakurikiranywe n'inkiko. Urukiko rukuru ngo rwanashingiye kandi ku manza zitandukanye zirimo
urwaciwe n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 4 Ukuboza 2019 n'urwaburanishijwe n'urukiko rw'ubujurire ku itariki 28 Gashyantare 2020. Ubushinjacyaha bwavuze ko izo manza zitari zikwiye gushingirwaho kuko izo nkiko zombi zanyuranyije n'ihame ry'uko urukiko ruca urubanza rukurikije iryo tegeko riteganya nk'uko biteganywa n'ingingo ya 47 y'itegeko nimero 68/18 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bwanagaragaje ko izo manza zaciwe inkiko zinyuranyije n'ihame ry'uko nta cyaha gishobora kugabanyirizwa igihano keretse mu bihe no mu buryo buteganywa n'itegeko nk'uko bigaragara mu ngingo 48 y'iryo tegeko. Bwanasobanuye urukiko ko kuba ingingo 60 y'itegeko ryavuzwe haruguru itemerera umucamanza kugabanya igihano cy'igifungo cya burundu ngo kijye munsi y'imyaka 25 nta kuntu urukiko urwo ari rwo rwose rwayirengaho ngo rugabanye igihano rwitwaje imanza zaciwe mu gihe muri zo nta rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga rukuraho iyo ngingo. Bwibukije ko ingingo ya 95 y'itegeko nshinga iteganya ubusumbane bw'amategeko igaragaza ko urubanza rwaciwe n'urukiko rudashobora gusumba itegeko kiretse igihe rwaba ari urubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga rukuraho iyo ngingo y'itegeko kubera kunyuranya n'itegeko nshinga. Sankara akaba yasabye rero gushyirirwamo imiyaga. Sankara yireguye abwira urukiko ko ingingo ya 15 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko kandi ko itegeko ribarengera ku buryo bumwe. Yibukije ko ingingo ya 3 yaryo ivuga ko ariryo tegeko risumba ayandi yose. Ashingiye kuri iyo ngingo ya 15, Sankara yavuze ko niba nawe afite uburenganzira ku butabera buboneye ibyo ubushinjacyaha butsimbaraho ngo ntiyarakwiye kugabanyirizwa ibihano kandi bamwe mu bari abayobozi bakuru ba FLN bari mutobo ati ari ukurengera. Ati Minisitiri w'Ingabo muri MRCD FLN Colonel Ntamuhanga Antel ati abashinjacyaha ntibigeze bamufata ngo bamuzane mu rukiko, bamujyanye mutobo kandi itegeko nshinga rivuga ko twese tureshya imbere y'amategeko. Sankara yavuze ko na Lieutenant Colonel Uzziel Hakizimana wari umujyanama General Irategeka Wilson wayoboraga CNDD ubwiyunge yafatiwe hamwe na Nsengimana Herman mu ishyamba ariko akajyanwa imutobo. Ati ntabwo rero ushobora kugaba igitero utabanje kujya gukora ubutasi. Ati uwo niwe rero bagakwiye kuba babazana. Ati hano mu rukiko agasobanura uko bagiye gutata, ati bakamenya imodoka zica kugira ngo bazitwike n'ibindi. Uretse aho bombi, Sankara yagaragaje ko na Colonel Gatabazi wari ushinzwe gutegura ibitero atigeze azanwa mu rukiko ahubwo yajyanywe mutobo kugira ngo asubizwe mu buzima busanzwe. Yakomeje agira ati nagaragarije urukiko nsaba n'ubucamanza ko niba ari nge bahisemo gufunga nibura bakwiriye kungabanyiriza igihano bakamenya igito gishoboka. Ati niba rero bariya barabashyiriyemo imiyaga nanjye ndasaba ko munshyiramo imiyaga. Ati nyakubahwa perezida, ati mukangabanyiriza. Maître Rugero Jean umwunganira yabwiye urukiko rw'ubujurire ko nubwo urukiko rukuru rwagabanyije igihano rutagejeje ku cyo Sankara yasabaga cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Umunyamategeko yagaragaje ko ubushinjacyaha bwagombye kongera gufasha Sankara gusaba urukiko rw'ubujurire ko yagabanyirizwa igihano nk'uko bwabigenje mu rukiko rukuru kubera impamvu nyoroshacyaha. Maître Rugeyo yibukije ko ubushinjacyaha bwabwo bwagaragaje urukiko rukuru impamvu akwiye kugabanyirizwa igihano ku ikubitiro bakazemeranyaho na Sankara ndetse bakamusabira n'imbabazi. Yavuze ko bitumvikana ukuntu bwahindukira bukavuga ko urukiko rukuru rwarengereye rukamuha imbabazi nyinshi. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rukorera i Nyanza rwakatiye Sankara imyaka igera kuri 20 y'igifungo ku itariki 20/21 nyuma yo kumuhamya ibyaha 5 byakozwe mu buryo bw'impurirane mbonezamugambi byakozwe mu mugambi umwe w'iterabwoba nk'uko yagiye babigarukaho mu rukiko. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu Burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru. Icigwa cyakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro École fondamentale mu Gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere yuko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye.
aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu. Uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahirwe yo kubandanya za kaminuza. Kase gashira hamwe nicegeye turongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura. Mu kigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane imwe, nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu. Murazi yuko hari abavuga ngo fyonda ntahe, ibintu nk'ivyo. Baba abanyeshuri baba abavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera, kuko abana ntibasiye kwitaho ishuri wamenga aco bagiye gukorayo. Ni washaka hariho ikindi twovuga buryaye kija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi, biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigura intege, kamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwe umwete mwinshi. Ikindi ni ivyo vyo kubura ibikoresho, ikindi nuko abana ari benshi mu mashuri. Ubushikiranganje bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo uwo mugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganje w'indero François Vyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze. La détérioration des conditions d'études dans les écoles, atitituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishure, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike